What's up everyone? Welcome to another video. Саламатсыздарбы? Дагы бир видеого кош келиңиздер. As you can see, in this video we're looking at more jokes. Өзүңүздөр көргөндөй, бул видеодо биз дагы тамашаларга карайбыз. I did not want to stop there. Мен ал жерде бир эки тамаша менен токтоп калбай. I was reading myself and I thought it was funny and decided to share. Мен өзүм башка тамашаларды окуп атып анан аябай күлкүлүү экен, сиздер менен да бөлүшөйүн дедим. So let's begin. So joke number 1. I mean, we have two jokes, right? So this is not joke number 1, this is joke number 2. All right? So joke number 1, birinchi tamasha. Let's read it first. So it's a conversation between patient and the doctor. Бул тамаша пациент жана доктордун ортосундагы маек. Conversation. Patient says, patient айтат, Doctor, I have a pain in my eye whenever I drink tea. Doctor, I have a pain in my eye whenever I drink tea. Doctor, ар бир, whenever деген качан болбосун. Бул учурда ар бир учурда деп айтабыз да. Ушул кылган, ушул кыймыл аракеттин ар бир учурунда. Демек, жалпы ушул сүйлөмдү которгондо, доктор, мен ар дайым чай ичип баштаганда көзүм ооруйт деп атат да. I have a pain, менде бар, a pain, оору, in бир нерсенин ичинде же in my eye, көзүмдө, менин көзүмдө, eye көз, whenever I drink tea. Чай ичкен маалымда эле. Качан чай ичсем, көзүм ооруйт деп айтат экен. And doctor says, доктор айтат экен, take the spoon out of the mug before you drink. I think it's funny. Take the spoon out of the mug before you drink. Ичериден алдың кружкадан кашыкты алып кой деп айтат экен. I think it's funny too. Well, I'm not laughing because I have laughed before I made this video. Мен гүлбөй турган себеби, мен бул видеону жасаганга чейин күлүп алдым да бул тамашаны окуп. So, take out деген фразалык этиш бар. Take out. Бир нерсени take негизи өзү алуу, Take out деген сыртка. Бир нерсени алуу, сыртка алуу. Демек, take the spoon out of the mug. Spoon деген не деген? Кашык. Ошол кашыкты. Take the spoon out of the mug. Mug деген кружка. Out of the mug. Эмнеден? Кружкадан кашыкты алып, ал деп атат, before you drink. Before чейин, you drink, сен ичкенге. Сен ичкенге чейин кашыкты кружкадан алып кой деп атат. Well, I hope you liked it. The first joke. You can go ahead and laugh. Сиздерге биринчи тамаша жакты деп үмүттөнөм. Барып кичине күлүп көрсөңүздөр болот. Паузага коюп. And let's continue. Joke number 2. Экинчи тамаша. I'm going to read it first. Биринчи баарын окуйм, анан которобуз. A snail walks into a bar and the barman tells him there's a strict policy about having snails in the bar, and so kicks him out. A year later, the same snail re-enters the bar and asks the barman, "What did you do that for?" It's also very funny. Alright, a snail walks into a bar. A snail, үлүл барга киреткен. Бар деген эми кафе барга, A snail walks into a bar. Үлүл баягы жерде сөйлөп жүрүүчү кичинекей неме үлүл. Үлүл барга басып киреткен жана бармен ага айтат экен. There is a strict policy about having snails in the bar. Барда үлүлдөргө эреже бар. Өтө мындай кылдат эреже бар деп айтат экен. And so kicks him out.
ошентип аны кек тээп чыгарат экен. Эми чыгып кетти дейт да, кууп чыгат экен дегендей. Kick деген тээүү, kicks him аны out, сыртка. A year later, bir жылдан кийин, a year later, bir жылдан later деген кийин, the same snail, ошол эле үлүл, the same деген ошол эле үлүл, snail, re-enters the bar, барга кайра кирет экен. Enter деген кирүү, re-enter кайра кирүү. Re-enters the bar and asks the barman. Жана барменден сурайт экен. Asks. Суроо. What did you do that for? Неге аны кылдың? Неге андай кылдың деп айтат экен да. What did you do that for? Бул past simple да суроо берилип атат. Аны for эмне үчүн? Аны эмне үчүн? What for деген бул жерде бирге которуш керек. What for эмне үчүн сен кылдың? Did you do that? Аны эмне үчүн кылдың? Демек мен неге тээп чыктың, неге кууп чыктың деп айтыпты да. Okay, but the joke, I hope you got the joke. Мен сиздерди тамашага түшүндү деп үмүттөнөм. I think you got it. Мен ойлойм түшүндүңөр. Эгер түшүнбөгөн болгондор болсо, мен на всякий случай айтып кетейин. Үлүлем аябай секин жүрөт да жердечи, анан эшке кууп ыргыт бериптир да, эшкечи. Ошол үлүлдү анан 1 жылдан кийин кайра келиптир да, ал үлүл эмнеге ыргыттың деп. All right. Ha ha.